Oras ne docente hamutok na isanolo recintolo husidila Institute of Technology. Continua sirane estudo e railaram baia programa masterado no doutoramento. Lia hirakne hato husi reitor dit Salustiano dos Reis Piedade Baestel Quartane. Nyadihan dit haruka docente nang hitu barai liur foti programa doutoramento nebe mak financia husi dit ne baia Indonesia. Mahito. Na hito, né? Dia tem mak financia. E depois vamos retan tulung husi governo de husi Fundo de Desenvolvimento Capital Humano. Nós for apoio, sira halo recrutamento diretamente FDCH Macalo. E parte dit nemos passa na ine que na intolo sira arranca ulu kona tinang kote tina ina nemos na intolo maka passa tá e husi sira na ine na intolo ba fote programa de tratamento e na intolo selo pode fote programa mestrado neve total hamuto staff neve maka agora foi na sai né e 13 pessoas. No sira nebe mak financia husi governo li husi Fundo de Desenvolvimento Capital Humano ka FDCH hotu baia Brasil. Ho duração tempo ba programa doutoramento tinanhat. Jacinta Siqueira, STL News.